În schimb, în sudul Australiei, incendiile de vegetație fac prăpăd. Flăcările au mistuit 7 locuințe, au distrus 2000 de hectare de teren și înaintează spre zonele populate. Printre vietățile salvate, aproape miraculos din mijlocul focului, se numără și un ursuleț koala. Rănit în incendiu, a avut norocul să-l vadă un localnic care l-a dus la spitalul veterinar. Focul amenință în continuare cartierele de la marginea orașului Port Lincoln. Fumul înecăcios a dat peste cap traficul rutier. 100 de pompieri au încercat până acum în zadar să oprească pârjolul. Meteorologii au însă vești bune. Din această seară vor începe ploile. 12 sheds and 4 vehicles have been destroyed by an out-of-control bushfire near Port Lincoln, west of Adelaide. The blaze has also burnt out more than 2,000 hectares of crops and scrub. The wall of flames has cut several roads, with about a dozen people trapped on the beach at Fisheries В Австралии Bay. прошла операция, которую можно назвать «Спасти рядового коалу». Зверек сильно пострадал от пожара, который сейчас бушует на юге страны. Стихия уничтожает все на своем пути. Местный житель заметил израненного коалу. На пепелище у животного были сильные ожоги. Также зверь был обезвожен, причем настолько, что с жадностью набросился на воду, хотя обычно коалы не пьют, им хватает влаги из листьев и вкусов. Сейчас зверек в ветеринарной клинике, его жизнь вне опасности, и как только он поправится, его выпустят обратно на волю.